Alright, ayan. Naimbag ng oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio at tuwing arod man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Tiya may sa pagayam tayo nga agproblema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mang tedbiag ti may sa nga pakasaritaan. Nga ti udi naket adda parikot na. Nga intay tumet balakada na ya. Alright mga kasin, hindi nga ro din irogi nga ibasa na the problem of the day. Nga napadayawan nga maipatangatan ken maibasa ita nga malem. The problem of the day ni Angela iti Ilocos Norte. Sagudayan nga ro ti surat ni Angela. Dear Kasin. Sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga kahit ko pabalakadan kada kayo iti dayto nga programam kasinyong idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kastameten naragsa ka pa nagbibuya kada iti padak nga kanayon nga mang subsubaybay di dayto nga programam. Ilingid naklatan itinagan nga Angela. Agnana Eda, kentubo ak iti Ilocos Norte. Talo kami nga agkakabsat kasinyong ngem digiti duwa nga inauna. Adda asawa dan ket da kabilaengen kada tatang ken nanang ko ti agdeden na iti balay ni. Adameten iti natalged na trabaho ngem kayat idin da tatang ken nanang nga kas kadamanang ken manong ko, agsimpaak mo ten iti biyag. Ang emjak ammo kasinyong taidi, uri no adumad dagiti agrayom kanyak, adumad dagiti agduyos kanyak, dagiti agarim nga lalaki. Ang kasla, mabainak, ken adan phobia nga makirelasyon. Ngamin nadapadas ko kasinyong nga idi nakirelasyon na nasakit anak laeng gaputa insinanak iti nakarabrabaw unay nga rason nga ada pa kay ramanan datatang ken nanang ko wen kasinyong gapu kadatatang ken ni nanang numabalbalin ket jak kaya ti maki relasyon pa ilaeng ngamin jak kayat nga maulit tinapasamak iti naglabas. No anya dayta nga naglabas. Isumatlaeng ti agdama nga paspasarak ita. Ket tapno mas maawatan nyo. Kasti man ngayon nakisalaysay ti amin kasinyo. Ay na. Beshi, saan na mabalin nga di ka umay? Ket crush na crush ko lang unay, digiti umay to ag tukar. Umay, kasla concert ko natin latan anga. Sikat mat nga banda dito ayan tayo, sikat nga kumakanta kada sumasala. Anya ayala unay ti aris garam nga mapan agbuya kada itang nga beauty contest dito ko namin maping digiti mo kumakanta kada sumasala ting kabuyaan. Ay na. Crush na crush ko lang arod unay, DJ. Ag intermission number. Ay na. Di mo ka diyam amoy suna. Asin no, jakpat mahilig ka dagita. Ni Wilbert. Ni Wilbert nga nalaing nga kumanta, nalaing pa nga sumala. Ni Wilbert nga kanayon nga. Iso ti, ang mangkan-kanta, kadagiti beauty contestants, kadagiti beauty pageant, girl. Awan iti hilig ko kadagita. Ay na, si kalatan ti mapanagbuya. Ay na, kuyugan na. Ay na, amang ano, ijay mo nga mama mo ti Mr. Right mo.
Ay na, jak pa'y panunutan di kita. Amon ba't, jak kahit ti makinobnobyo ka dagito nga panpanawin. Api namin ayan. Gapo ka di ka dati nga boyfriend mo? Aging ga ka di ita? Kaya iso pala trason no api nga di mo kaya ti makinobyo? Ha, Angela? Sika nga bakla. Nakararim ka nga talaga. Dumting tula ta data. Kung saan nakapilitin nga sumurot king ka, ay na, agpauyuak no di ka umay. Uray kuyugan naklatan, no di mo kaya ti makiin narim, ano, di mo kaya ti makiam mo ka di ti lalaki. Akit pag gugustok takukwak lata idan, no di mo kaya. Isa nga umay ka na girl, ala, dapi utang mo kanyak, di mo pa'y nabayadan. Anya? Oh, uray quits tanton. Saan mo to bay bayadan ng ti utang mo, basta kuyugin na. Diyan kami kahit naman nagbuya nga sisya. Basta ilibre nak Uwin ko nakpit king ka ilibre kay ti pagplete, ilibre kay ti pang makan, ilibre kay ti amin. Tapos, quits tanto pa yan, di mo pala kayat. Sige ka, no di ka umanugot, ikak ti interest de ti utang mo, anya, ay nagkaro ka mat si gabakla. Tapos lata saan nga nasigid nagpagayam. Kat umay kang aminin, nagsimple matlatikid dawek keng ka, Angela. Amangan no, makitam ni Wilbert, baka ma-inlove ka ken kuana. Ha? Sino nga yung Wilbert? Dito ibagbagak king ka, nga nalaing agkanta, nalaing pegsala. Agasem, iso ti agkanta ka, di contestant, iti beauty pageant. Sa may santo pa isuna nga sumala ka, kadagiti ag intermission number. Ay, na-talented nga talaga, dahil nga Wilbert. So, ka-crush na crush ko. Gaputa imbagam, nga singer ken dancer, dahil nga Wilbert, ad-adda nga jak kayat dayta. Ad-adda nga jak magustuhan. Anya? Am-amunak mat. Am-amunak launay, wela. Amom, nga jak kayat ken lik-lik-likak, dagiti lalaki nga nalaing nga kumanta, ken nalaing nga sumala. Ay, uwen gayam anya. Ang imapi nga minmut sika. Ay na. Api nga na SM ka unay nga umagbibuit ka kastoy. Nakaringringgor, nakagulgulo. Ay na, but among matan, bakla mahilig ka kadagita beauty pageant. At the same time, adapay gwapo nga kanayon kong abangan ni Wilbert na nalaing agkanta, nalaing pegsala. Nasala nga gapot iti utang ko king ka. Talaga nga jak kahit ti umay, jak kahit ti sumurot. Ano saklaeng? Kunamla dayta mga numakita ni Wilbert, agbaliw ti panunot mo girl. Correct, pinustahan ta wela. Awan na pulos ti sumgaradot-dot ko. Nang runa iti lalaki nga nalay nga sumalak, nalay nga kumanta. Amumetin nga. Ay na, nang runa, no amunat uminom iti arak. Ay, amunat uminom iti arak ni Wilbert. Ang sana problema dayta. Basta nalay nga kumanta, nalay nga sumala. Diyos ko, kat nagsala daytayin. Hamo nga minapansin ata, ag cellphone mo ti ubram, ang dandani ag kantahan. Diyos ko, dayta di urayag. Ay, girl, dayta, rumor ni Wilbert, isot ag kantahan. Ag intermission number sa balin to pwede pa ng kantana. Kantaanan to digiti candidates ti beauty pageant. Ay! Bakit kaya? Ay! Bakit ka ba naghihintay? Alam mo na. Ay, Wilbert, I love you! Bakit ikaw kaagad sumusuko? Oh, anya ti ko naking ka girl, di ba naglaing nga kumanta ni Wilbert? Ha? Anya ti ko na? Oh, saan ka di nga iti agkankanta ni Wilbert? Natulala ka, nagbuya ka,
Kunak tupay. Tila ibagbagang bakla. Ay na, siyak tupay ti kunam. Makikitak itay kadagita matam nga. Ay na, agraem kamat iti kinalaing kan kinagwapo ni Wilbert, girl. Agawid takit din. Tila damang ibagbagamon si Kawela. Ay na, bakla. Ure kasanot kinagwapo na dahil nga Wilbert. Ure kasanot kinalaing na kumanta. Kens ure kasanot kinalaing na nga sumala. Jak to pulos ag gusto kenkwana. Taamumat. Girl? Amangan no kanam to ta saom. Tiket mo saon? Agdwa-dwa ka kanyak? Kahit mo saon, girl. No agarim king ka ni Wilbert? Di mo kayat? Umuna-unay, wela. Kasano ko mga agarim kanyak, ket dinakmat am-am mo. May kadwa, kasti kunak, jak kayat ti lalaki nang runa kadagiti nalaing agkanta kadagsala. Sigurado laki di nga chickboy da kita. Ken sigurado laki di, no adabisyo na dayta ay na sakit tula ti ulo dagiti babae. Ay na, di tamat lang makalugan ng girl. Anusan ta ati aguray, ta adumit nga ro ti tao nga gaawid. Kumano, adabukod ta alugan, awan net. Makinubyo ko nga aminin ati dakot sen, nahantap to ti kastakot. Ay na, adamang suksukon kadata no adda papananta. Dahita ka manan, awan piti plano kadagita. Ni aga, ada nagsarding iti batog tang kakotse. Ha? Ada kotse nga nagsarding iti batog ta. Dahita, ay, di kayang Wilbert. Iimbabanan dati tawa iti. Agawit kay ka din? Miss Beautiful? Ay, Miss Beautiful ko na kanyag. Saan nga tanga siya tinangibagaan na? Di si Kan. When Pogi, Wilbert, agawid kami. Apay? Ilugan na kami kadi? Bakit ang kami nga, marigatan kayo maglugan dito eh. Baka kayo yung, itulog na kayo latan. Ay, itulog na ta ka no girl. Ay, when I will bird kayo milaunay. Sige. Saan mo ka nakalak dito rito, talakod? Aglugan kayo latan. Duduwa kami lang na tikadwak. Sige, intan girl. Saan ka babain? Ay, api ko mga mabain ka. Intakit din. Ang mga no dita makaawid no dita mapahan. Intan. Inakaro din. Angela. Agyamanak Wilbert, ti pa nangitulog mo kanya. Kumakit. Uri idjala tayan da. Wela ko man itayin da. Naglugan ako mat sa bali tayo. Sana mabalin Gaputa si katikang runaan na rason. No api nga sinabdengan da kayo. Ha? Siyak? Wen, agpaiso. Ito'y makita ka ngamin. Kunak. Adamad gayam umay agbibuyang nga napintas nga babae akasking ka. Kadagiti beauty pageant. Adumot tinakita ka napipintas ita si Kamet. Angem sa bali ti marikrikta kiti makita ka, Angela. Umay ka kadimot nagbuya ka po iti beauty contest? Ti kinagpaiswan na, Wilbert. Awan ti hilig ko kada kita. Kinuyog ko laeng ti gayim ko. Nakakulkulit ngamin. Edi nabuya nagkaroon iti nagsala. Ha? Saan unay taadot tao? Medyo malengdan ngamin ti stage. Nagtatakdar dagiti taduma iti agsala kayo. Ang nangig mo iti nagkantaak. Wen, nangig ko. Ngem, ada ngamin kachat ko itay. Sana bali At least, nangig mo ti pa nagkantak. Sapay ko saan nga dahi titi? Maudi ka pa nagkita ta, Angela. Mabaling ka din nga maamon ti cellphone number mo ken Facebook mo? Siya? Sino kumapay?
Si kamat lang ti kasasarita. Sige. Awan mat diti dakes na. Ang awan ka diti agunget. Amangan no agunget ti boyfriend mo. Awan ti boyfriend ko. Anya? Deta ka kinapintas mo, awan ti boyfriend mo? Awan pa eh. Ketsi ka, amangan no agunget dagiti nakadado nga nobyam. Siyempre, nalaing ka kumanta, nalaing ka sumala. Sigurado lakit di nga. Ano ti chicks mo? Apay, gaputa nalaing nga kumantan, nalaing nga sumalan. Chick boyin. Adamat di kita amok nga, nalaing met nga kumanta ken sumala. Ngem saan mo ta chick boy? Asin no kuma? Ada buy-buya ti Facebook, ada pa live streaming na. DJ Dirmanong Nemi. Adamat aya. Mabalin nga alike ti number ng cellphone number mo. Ken mabalin nga maamuan tinagan mo ti Facebook. At taiyad ka. Takayad ka nga. Maam amuunay, Angela. Sige. Mabitlaing ti irwar ko ti cellphone ko. Agyaman ak, Angela. Daka magaya man balasan ko. Ada akong tatang. Di kayo pa maturog. Nakainom kayo manen. Nagapon nyo ya. Ituloy milayang kininanang mo. Nabitin kami, Jay, na panmi nakipaalaan itay. Anya? Nabang kailangan naginom, Jay, nakipaalaan yon. Ituloy yung pala dito eh. Nakay nga talagang agasawa. Nakay man pala ti agasawa nga nakitak nga. Agsangsango nga aginom. Nabitin kami nga ron kininanang mo. Ada ka magkaya man anak ko. Ada ko nang. Imay ka kuma. Imay ka kuma naki-birthday. Nakaragragsak kami kinitatang mo, Ijay. Naragsak kayo Ang jack tumad na naragsak. Tapay man, gadi ka kumagragsak at birthday di kasidsin mo. Kumakit imay ka anak ko, nakaragragsak. Ay na. Si kalat sang kadamag dagiti kakasinsin mo no ape awang ka. Kati bagak ka na pang ka nagbuya iti beauty pageant. Amo yung nanang. Nga napilitan nak lang ata. Mabainak mo't iti gayem ko nga saan ko ako yugan. Okay, kumagay bay ka na nagkakaltakin nagsasala tayo. Aywan anak ko, nagragsak ka talaga. Sige, muna kiti silid konta. Napanugak, agi na akong tatang, nanang. Ay sige anak ko, laway anak ko. Maturog kam tumutang, kini na anak mo. Ay, Diyos ko ay. Kasano nga kahit ko ti sumurot kadakwada. Sigurado nga laki din nga. Isuda man ng timang ibabay ni Jay. Gaputan na laing nga kumanta ni tatang. Sugsugan da, durugan da nga agkanta ti video okay. Kat gapubot na laing nga sumala ni nanang. Magustuhan naman no durugan da nga agsala. Bayat nga agkanta ni tatang. Agsalsala danto nga duwan. Nga nakainom da nga duwan nga mangibabain ta. Kasano nga rudmat? Kasano nga rudmat nga? Adaganas ko nga sumurot kadakwada. Dinto nga mababainak tulaeng. Mababainak tulaeng nga mangkit-kita aramid da. Alag pa iso, agragragsak da laeng. Ngimilugar da kumamat. Nakalalas kitan di kasjay. Naglaan nga kit-kita nga isuda pa yung mismo nga agasawa. Nga numakainom da nga duwan. Kasla isudan ti bida. Kasla isudan ti agpasken. Isudan madlatan ti buy-buyain ti tao nga. Katawaan da. Bayat nga agkankantan ni tatang. Agsala-salam nga kinni-kinni ni nanang. Isuday tatrason no aping nga.
Ape nga nakiwinnaswas day di nobyo. Taidi na imatangan na tikas na nga aramid na tatangkin nanang. Kasla ibain na ibain na. Ibain na ti pamilyak, iti pamilyana. Isong adyak to nga. Jak to kayat nga. Marik naman hindi narik na sakit. Nakalpasan niti, asurok talo atawin. Nakurang nalaingan kat agkalay sa kami. Gabut ti ugaligin galad na tatangkin nanang. Nakiwid na swas kanyak. Ta ibain na ti pamilyak. Ibain na iti pamilyana. Asin ta. Ha? Naibaga, Rabi, Angela. Wilbert? Flowers for you. Ape nga hinik ka na kiti sabong. Mabaling ka dito sumrek. Sige. Agyaman na. Agtugaw ka pa eh. Thank you. Gunak, aping hinik ka na kiti sabong. Kasti ko naking ka iti chat. Umayak agpasyar. Saan ka di nga in-reply ko kit saan? No kayat mo, agkita talaangin di tarwar. Kit saan na kung may paspasyarin dito balay? Ha? Kay kayat ko ngamin nga, umay kapasyarin dito balay yo. Takayat ko nga ipaniknik king ka nga napod na ti panggip ko nga. Agarem king ka, Angela. Mabalin ka di nga. Ma'am amo dagiti naganaking ka? Kwa. Rimwarda. Ada kami nagpaala ka ruba mi. Ape nga di kasi murot. Ado kami ti trabaho. Naibag nga ruta, nadanon ka dito eh. Imbagkid di anya ti kahit mo nga inumen? Kahit mo ka di nagkape? Ag juice? Saan latan? Umay ka lang sa rungkaran. Ken umay ko kumapormal nga, ipakadakin ka nga. Mabalin ka din nga. Umay kasukunin iti trabaho. Kalpasan ti trabaho, may kaitulod dito balayo. Apay mo at Wilbert? Kasti ko na, kahit kung ipanikniking ka, nga napudno ti panagayat ko. Wen, pudno ti nangigam, Angela. Agayataking kan. Idi pala damo nga makita ka. Saan na bale? Nakasarita ko ni best friend mo nga ni Wela. Amok nga kurso na kanya, tayo namin namot. Ang imidinpudnokin ko na nga gayatakin ka. Kasta unay tiragsak na para king ka. So na pa mismo tiningibagang ha. Bagay ta kanong gadwa, Angela. Kwa. Mabaling ka ding awisen. Inta nga apaman nga masukon kay jay trabaho. Dumagas ta mo na iti restaurant, tag-dinner ta. Sakan to itulog dito balayo. Ton bigat? Adda ngamin lakad mi kini Wela. Naipakada kon kini Wela. Awan ka nung tilakad yo. Ken may isa, uray no adda ka no lakad yo, no awisen ka, ag-giveaway ka no isuna. Nagluko mati siya nga baklan. Awan. Mabalin ka di, Angela?
Kaya't kalaunin amin nga mamam mo. Kaya't ko nga maisingid tirik nam kanya. Kaya't ko ti makisiningit king ka. Sige. Talaga? Agyaman na klaunay, Angela. Diyos ko, hindi nga bakit kin lakay. Ay, di da kanumot kahit ti agawi dun. So nga, umay ko man sukunin ita na. Diyos ko. Dahil dyan ni tatang. Nabarbartik lang arutin. Agkanda-kanta pa hinaan. May samat ni nanang. Agsala-sala. Basing-basing lang arutin. Ay na, di kiti nga lakay kang bakit. Ang galing. Galing ko sumaya. Galing ko umalaw. Ay, Diyos ko, ay. Ay. Ada kagayam kasinsen. Uwan kasin. Umay ko orso kunin datatang kinanang. Bye-bye amla tayo da. Agragragsak naman. Uwan ang imang ibabaindan kasinsen. Kani. Di nang sabi makita ni tatang data lyrics data karaoke. Sana balin Salsala damot kiniyante. Ang imnaskin nga, sukunik idan, tamarigatan danton nga maaagawid nga masubraan dati inumda. Malama ka mukha or kasinsen. Palpasin pala, adatakan takat na aduda nga, sasala. Api ngamin nga di kay may. Ada ngamin ti importante nga lipas ko nga trabaho. Sige, parawang ka pa nga raw, kasinsen. Agyamanak ta, pinatgamanan ti kidaw ko nga. Agdate ta iti, may kapatagod daway, Angela. Ti amok to, paayon na kita eh. Ti kinagpaisuan na, napanagdikan mat kanya kon Wilbert nga. Nga anya, nga saan nga pudno di ti atap ko. Anya? Ti atap ko ken ka. Anya ka di ti atap mo kanya. Nga, adot chicks mo. Gabo ka dita. Ti pamatin, nga no nalay nga kumanta, ken nalay nga sumala, chick boy na agad. Saan ka di nga, adamot di ka di kas kanyak nga. Saan nga chick boy? Nga napudno nga gayat. So nga rod nga ti kunak, no kuma napanagnik ka, chick boy ka, amang ano saan ako man nga umanugot pa nga, sumurot keng ka no awisen na. Oh, kahit nasawan, adamutin panagayat mo kanya, Angela, ha? Saan gamit kiding apuraan? Ngem, nuan niya ako matimarikrik nam. Kas matimarikrik nak. Agayatak unay king ka, Angela. Itaklang manin nga makarik na ti kastoy. Ada di kiti naglaba sa babae ti biyag ko nga. Kaya't daklahin ka puta, naling ako manta, naling ka sumala. Ngem saan ba't nga napudno ti panagayad da kanya? Nga no kumasaanak na naling ako mantakin sumala. Didak ko mapagan ano. Ngem sika. halos idurunak pa idi nga. Yadayo, saan? Kasti ko na ni Wela nga gayem mo. Adda ka no nga, di ka gusto kanya. Gapotan na layak sumala kan kumanta. Imbaga ni Wela tayo, Chay? Uwen, maburbur siya anak nga rod no apay.
agpaiso ka di nga. Sa mo kaya di kitikas kanyak nga lalaki nga nalay nga kumantagin sumala. Ha? Ay, kwa. Awan mo timba ka kakasta. Basta, mangan talatan. Taimak. Inigamam ti imak. Inigamam ti takulap ko. Anya dito eh. Sing-sing, paragin ka. Uy, nagsapa mo tin. Nagalisto mo tin. Ha? Nabita pa yung nagamam mo. Ag-propose kan, iti kasar. Ay, saan? Saan nga engagement ring dayta? Sagot ko laking ka. Regalo king ka. Dayta ti sing-sing nga. Impamana day di lolang ko kininanang ko. Kahit ko na ninanang ko. Na sino man, ti pagpitikan to ti puso. Nadumting to ti babae nga. Ipatpateg ko. Kaya't ko nga balin nga katakunay na itibiyag. Ited kunto dahit yung sing-sing. Ha? Aapi nga siya, Wilbert. Gaputa si kati babae nga ipatpateg ko, Angela. Huh? Ken si kati babae nga kaya't kung agbalin nga katakunay na itibiyag. Kasabi ko mataaklo na mo ti panagayat ko king ka, Angela. Diyan mauray pa iti panangaklon mo kanya. Magagara na klaunay nga. Ayaten nakmat kas ti panagayat ko king ka. Huh? Do you love me, Angela? Yes, Wilbert. Huh? Yes, I love you too, Wilbert. Saan ka di nga? Saan ka di makagura nga? Inpang ka dito eh. Dito nga lugar. Saan, Wilbert? Ay, suntumadlat ipapanan na. Suntumadlat pagtungpalan na. Agyamanak, Angela. Kaya't kung amin nga ipanikniking ka, inapudno nga panagayat ko. Anyaman ti mapasamak kada taita dito nga lugar. Nakasagana ka mang sumbat. Ura ikalay saka. Into no bigat. Agyaman na, Wilbert. Agyaman na kiti panagayat mo kanyak. Katsapay ko mata. Saan ako nga pasakitan? Naibagamot ni Wela kanyak tinaglapas mo. Diyak to aramidin. Tinaramid day di ex mo. Sabi ko ma. Ammo ko no apay. No apay nga, insina na ka day di ex mo. Gaputa ibain na ti pamilyam. Ammo nga mababain ka unay no nabartig da tatang kinanang mo. Nga kankanta ni tatang mo, agsalsala ni nanang mo. Awan kanyak tay jay. Kahit mo sawen, maaklon ti pamilyam nga, maikamang ka itkas kanyak nga. At daan ti mamartik nga naganak. Nga no mabartik da, kasladalag concert. Kahit ko pa ida. Tanalaing madgayam nga kumanta ni tatang mo. Nalaing sumala ni nanang mo. Baka syakti, mapukpukaw nga anak da. Anya? Gaputan na tawid ko, ti kinalay nga kumanta ni tatang mo, kin kinalay nga sumala ni nanang mo. Tiladang nga magbagam. When, Angela,
Sana napatig kanya. No adaman iti madi nga galad na tatangginanang mo. Tawan mo ti tao nga perpekto. Saan ka di? Uray mo ti pamilya. Uray mo di naganak ko. Saan da mo ta perpekto? Naragsakit di ati may kamang iti kaskada kayo. Na naragsak ti pamilyam. Iso nga saan mo kumaibain ida. No pagragsakan dalaki di kat awan mo ti. Awan mo ti paspasakitan da nga. Padada nga tao. Awan mo iti maagrabyado da. Alagat, saan mo kumaiba-ibain? Sigurado ka. Mabainak lang amin, gaputa. Gapu ka dahi di napasamak. Nga ibain dahi di dati nga nobyo. Ibain na nga. Kasi tinaganak ko. Shh. Sa baliak, Angela. Sa baliak. Wilbert. Angela. Saan ka lagayan nga naling agsala ka dagkanta? Ha? Nalaing ka pa'y kayam nga mangromansa. Kastan sa tikunada. Nga naling nga kumanta. Naling nga sumala. Paglaingan na ti ami. Uray da ito. Wilbert. Amom ka di. Nga adat ti sikreto mi nga. Da kami nga munat kumanta. Ha? Anyan day chay? Ada nga min dete. Vitamins mi nga naling nga kumakanta. Anyan nga vitamins? Dati nabilbilig pa. Ngayon dati salabat ako nada. Dati maanger nga laya. Anya? Ngano? Mangan kami. Iti dahi nga vitamins. Puminpintas ti boses mi. Anya nga vitamin dahi ta? Dahito ay, anya ang bram dita. Apit na kami talagbaitan na giti lupo. Adda nga ro dito iti vitamins mi nga kumakanta. Nangro na kada kami nga lalaki. Siyak. Wilbert! Dumawat akla ti vitamins. Angela. Tapno na pinpintas to ti panagkantak. Para king ka. Sige. Sige, palubos ko. Wilbert! Di kan to pulos agbabawi, Angela. Kasti ko nakita eh. Nadaman, mapasamak ka data. Kitagbunga da ito nga mapasamak. Nakasaganak na ng sumbat. Agtali ka king ka, Wilbert. Wilbert. Angela. Wilbert. Angela. Wilbert. Angela. Nakaragragsakak kasinyong gaputa tinungpal ni Wilbert ti Karina. Nakalpasan nga naulit-ulit tinapasamak kada kami nga panagpapasmi ti ragsak. Injaya na ti kasar. Imanugutak met adagos kasinyong ket kasti ko na idi kasti imbagana saan nanto nga ibain ti pamilya. Keturay mo't dagiti naganak ken kuana edita
Mamam mo na ti pamilya ket nakasangsangumin. Kasta unay ragsak ko iti ta. Uri no makita da natatang ken nanang nga aramiden da dati ibain ko. Dati nakababay nga aramiden da. Agasem tagkang kanta ni tatang salsalaan mo't ni nanang nga kinikidni nga kinod-kinod. Iso nga edi da makitak mo't ti iti reaksyon ti pamilya ni Wilbert nga awan la kadakwada naragsak da pa kakatawa da ket ti katugagak nga babae ket sumabay mo nga agsala-sala pati ti katugagak a lalaki nalaing mo't gayang makumanta. Isumad lagayam nga saan nga ibain ni Wilbert ti maikamang iti kas kanyak nga daan iti naganak nga ammo na ti uminom iti arak ano mabartekdan ket kas lamang ibabaindan nga agkaganta agsalsala ditan. Tagayam ket kas jaymot dagiti naganak ken kuana. Ang di makadakes ka sinyong bayat ti panaglabas ti aldaw, lawas, bulan. Dito'y meten nga napaneknekak. Nga patimod gayam ni Wilbert. Kasta tigalad na numabartek. Tagsabsabay damoten kinitatang. Nga no makainumdan iti arak ka sinyong daytan. Kasladala sinon nga kasladala ag konsyerto. Oh. May kantatang. Sumala tatatang. I would kaya magusgustuhan ka man na manugang kaya tagpadpada tahilig. Ay, ang sabay tagaro dun tatang. Uy, Wilbert, istunan mangibabain kayo. Ay, saan? Bakit? Si Kawit? Duwakam kintatang. Tatang muna ako. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Ay, baka ito may kasumalan abalayan, sumalan. Pag-ibig, puso ko'y dinggin. Tustunan, ayaw kong dumiskarte. Siyak barok, araw mano gabi. Bakit? Sige, kinding mo pa, bakit? Ay, kastoy lakay mo na. Bakit? Hayop kong dumiskarte. Sige, bakit? Tustunan, tatang, nanang, mangibabain kayo. Ay, saan? Wilbert, agtangakan. Ay, di mulat ka mo itong kadatatang kininanang. Diyos ko, ayan, mangibabain kayo. Kakaasya kagan anawa idi kadatatang ken nanang kasinyong tamababainak unay no kastan nga mabartekdan no makikita dat video oken no bang kami makipaala makipunsyon nang runa lang aro den no iti mismo nga pagtaengan mi nga da kami mismo ti agpasken ay na halos di dapayen pasublaten dagiti bisita nga kumanta suda malatan nga katuganganan ni nanang, ni tatang, kat pati pa yan di asawa, kat anawa ekon kasinyong. Diyos ko aya, nakaalak ngagpaiso iti lalaki, nga mga ayat kanyak, nga maaklon na, tigalad datatang kinanang ko, agip nangalak magayam, di kas kadatatang kinanang. Mababayinak launay kasin, tanong saan mo't nga nakainom iti arak ni Wilbert ket nalimpyo mo't. Mayat mo't, panagkangkanta na. Saan mo't ngagsala, mabain mo't. Angem no nakainuman, Diyos ko. Kunada nga pagraragsakan lang kasin yung angem maibagadala day jay, tas saan mo't nga isudat akin asawa, saan mo't nga isudat akin naganak. Ala, kunak, dakay man, nanang kintatang mo, kastan magitkitam nga, kasi ti sala ni nanang mo nga kinod-kinod nga uri sino nga lalaki nga sangsagwan na kinod-kinutan na. Diyos ko, ni tatang mo't mayat latawat, kanta-kantaan na lang tawat. Apo aya. Balakadandak man kasin, pangaasi yun, no, anya ti rumbeng aramidik tap no. Uri nilang Wilbert kuman, uri ni Wilbert laeng ti mapagbalbaliw ko kuma. Di maikat na kumadeta nga galad na.
kunak ko maang na-impluensyaan datatang kinanang saan ta kasi mo dagiti naganak ken kuana. Isko ayaday di. Dati ibain ko nga galad datatang kinanang, ibain ko nga makita iti agbalin nga lalaking agbalin nga katako naynay ko. Kasi mo kayong ti ugali na. Ay na. Dahil di nga ron ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti parikot ko kasin. Alaman no da kayo man ti adda iti sitwasyon ko. Anya ti aramidin nyo. Kasano yung umaaklon dito nga kinapudno nga ti asawak kasmat laeng dahil tinaganak kanyak nga ibain ko idi. Ano sa kadilatan? Aklonek kadilatan nga kastadan nga awanin ti pagbaliwan da. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaitit ti balakad kasinyong. Agin agyaman akmot ken kay ti anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang tedbiag dati nga surat ko. Kasapay ko mga taday na ibati ng adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Ito'y mababain unay apagaya mo. Angela iti Ilocos Norte.